Hello guys, Tini was hanya hanyon than go blog tal tongjak nukman khana ngerok title khanman dongkui. Tini was uamlwi youth Christian motha ningui aisat picnic miya phaiani thanglai ngerok rung tongde an channel bai nuk nai khali khali nai phaibar ye Post of like issue what we don't start please ani channel no ko share subscribe koi please ani ko ro black interest screen nai to hamla ang asuni confidence kri ko ro siring ya je bak su sa ge hindi ro bai translation khai ge saban hindi ro mai ya ko borong no si clear ke miya yang hindi English हो तो ना गजब बेइज्जती है ये ना yang itu tuh yang baik baik ओ जिसुनी masalah waktu itu no kereng di penuh yang nih waktu kaji waktu hai teman bisu पिलाय ननी ओ संसारो पिलाय waktu hai mana cari no penuh yang kena ya miya phai ma ro suppose to lagi si miya phai ni ro khaloi tong mano si dam ko mor nai ko mor iko bo subani cha no comment box comment khai chadi subani right ko suppose to lagi wati go bolongo miya phai ge phalma si 30 taka motha si 20 taka ro si pai nei ro ko phai bai ai to bai tai phai ma sin log ro phai to bai ko ni vlog le le interest ni wat ni su ti no kunung mai thana long tong sama lagi ya apa no miya phai ma ro kunung le wat ti lo phai ja Cái trồng gốc nó nhập được miya ama cái wat đấy một bạn ấy lại cái gì amalia cả wat thấy xí cái lăng hả một cái sợi wat thấy cái lại yang cái wanan lagi serai kemana? Yang wanan một cái lá bằng như boy sinh giặc uro botong kho xí Lama serai kan sih. Sayangnya. Belas cuma sebenarnya masih pura. Wah, omong jak, nuk jak, bona ke labang ko. Ngobui phai don bona ke labang. Engke tolan go hajang bo ka hakate. Oh, tapang sibla. Tapang mus labang hi hu dong le. समझ रहे हो समझ रहे हो ना Belai komedi. Oh, play dong. Oma miya wa thing ke nung haljang na sina. Busu ke phal nai ba. Motha 30 taka. Na ba di kakro bukur ma di motha 30 ta belai wa tai sal go kosto ke phale phaja ge. Ha tini phai ni kabang man. Bo 30 tak lagi phal nai phu. Bo yang no phai ro kha pal chu no le. Oke mau wati extra ke phal khine hinai ini khai khina ha nge tini ni tomani bangi miya ma phai lai bon ke sai Tini ke uamlwi motha ni youth sawo waisa ke sing income khai ge ke sanjon school lo sini umiya 100 kg no sing pa thokna kg 30 taka khe haldai mana mangnang ya ble mangnang ya nge nukurok no sai khna de ani channel ni bising ti tuma no samuso ini channel ni bung ani गजब बेइज्जती है nge ojit jomatia blog Ojit Jamatia blog no belai ke hambai marawo sing tini sini
uamlwi motha ni enggai phaige जों income खायनि हे जों 24 जना फायलायगो टोटल फायनाय के जों बनि बिसिंते जों केजि 30 टाका के फालायनाय के बोसोराव फायनाय बनले बोसोर केजि राव फायनाय सामाया यानो मियाबो गोबां माबा जोंहा के बबाय बोसोराव सिनि मथानि इउथ इनकाम खायगो Kita lukurno sayro di an channel no jodi sinai tongnai tongkhe subscribe khaigei daiti ne subscribe barogan bangui lukurno ke sadi के जदि सिनि र दिने चैनल म अजि जमाते अनि ब्लग न नाइके न मुसुला हाइके अम हाइके मांसनो सब्सक्राइब खाइगे हाके जों ते कहाँ कहाँ पुनुक नाय salaigan as tension lai tongu joto khulejak bustan ka khata bo ani like ani ichha nung purum chadi ni like ni ichha sai pa tong magu ga ano char phai bidi yang sung miya phalai ge phalai prok dukho ta miya phai ge joto butung mai ja kosto mama ni ya gulo hai ni hai ta bo orja ga miya nugai ge khasrang lai ja ge tabu su joto dalai ge je bosta ke bosta beke be khali tomo ja dalai ge chungno kipilai sinai hapar no mala lai pisnai. A few moments later. Ini nih miya phai mana nih go bahai interest nangka. Bela bela ke interest bisiwo waisa baca cini mathani ingge jeng school proti bosoro waisa Saint School, LM School, Temple School, amake school kotor jeng miya phai ge miya baike student rok saru. Amun sini naharmu tei income ke sini iudo hau hambai. Bela bela ke hambai. Oke. Mami, ini nih miya phai mani go musa sudu khoro de maka. Ruwa kaisa deh. Ruwa tuh kana nih bolongo ruwa bot tongguba. Oke. Apa? गजब बेइज्जती है Oke apa miya lemah ham lena? Oke tini nogo sok pajak nih ini bilai ini kosto malai ini bolongo miya phai lai mani. Oke. Asu kosto ke blogs nai tongu ke joto no nai tongnai rok no comment like subscribe ini tini blog no oron no narlais nai joto no hambai.